Ngiphinde futhi ngibingelele ngaphakathi kwekhaya laSadwa. Ngizothanda ukubonga kakhulu bandla mama uSibungu. Lokho engikwezile kuyefana nokuthi nenzele naye futhi. Ngiyathemba uyajabula nomphefumulo wakhe. Amaningi anginawo kakhulu nje ukusanda ukubonga kakhulu. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane sesiya emnikelweni. Sizocela abantwana bala ekhaya abazukulu basifunela ama plate. Ngoba ngathi sibaningi mhlambe noma bangaba u4 abazukulu umuntu aphathe iplate bahambise lapha ya bazalwane babeke lokho abangakubeka uNkulunkulu ababusise ngakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngathi usayobheka amanye ngiyacela nize bazukulu nizothatha nanka awuthula nibe niqala nenze ni cosha umnikelo uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Thula moya wa moya ulalela Jesu sithi thula moya wa thula moya ulalela Jesu sithi thula moya wa moya ulalela Jesu sithi thula moya wami oh thula moya wa moya ulalela Jesu ewe thula moya wami thula moya wami moya wami ulalela Jesu ewe thula moya wami thula moya wami
Jesu Tula moya moya ulalelu Jesu Tula moya tula moya ulalelu Jesu Tula moya Jesu Siti tula moya wami moya ulalelu Jesu tula moya tula moya moya ulalelu Jesu Jesu Kristu Nkosi sicela ubabujali asibongele umnikelo. Siyabonga Baba Thungcwele ngabotha sezulwini nokuhlangana noma kubuhlungu